chả đi xa đó đã máu tao mới cắt mặt ba pro pe màn tỷ thì bây ăn đây cái ăn ôn này mưa ôn hai mươi chiêng màu piti krong ạ ban tật hay ăn cho sao mà liệp rồi cật khỏi cật tàu đấy ôn nè ở khu đi kia chơi cọ sòng vậy mình tại sao bạn đã ớt một cái sọ chọc cục xí chưa có trai hoa là chưa là rai chưa là rõ cậu chứ bông chân chưa chừng lấy được bông anh hơi cắt khôi thế bông anh cậu rồi để kia còn anh cắt cho nữa cho đi ạ rồi sẽ kiếm số buôn mà cho máy thầm lại YouTube bạn nghe cái mới sao vậy lỡ sao nhom bờ nước là hai việc trà chi vậy bạn không ai biết mà món play smart này được kề hello everyone hi this is my personal barber he come from Siem Reap Uncle Cambodia ô bông bên nhau ạ là pin nè hey hello Saravin Sunday hello Miss Evelyn living good bông các bạn chạy anh cũng mới bị cao I'm gonna show you from my left side and I will run share next later okay come back I like your style thank you so much you should come to try once in life Cambodia oh I'm in Thailand I am Thailand สวัสดีครับผมคุณสารวินน่าจะเป็นน้องแหละส่วนมากช่องนี้จะเป็นเด็กๆอายุ8ขวบ10ขวบใช่ไหมสารวินชื่ออะไรครับชื่อซันเหรอคือจะไลฟ์บนปีไลฟ์ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับอันนี้สีผมที่หลงเหลือจากสงกรานต์ที่ผ่านมาวันนี้พี่ชายเป็นช่างตัดผมมือใหม่ก็เลยอยากจะมาลองของสักหน่อยว่าฝีมือจะใช้ได้ไหม